Gayam nagna kami ti sementeryo dis oras ti rabi Mapan kami laang gumatang iti si dami. Tatta nakapanunod kami nga gumatang iti lamos ta periton mi gayam. Nagrabi mo't ti trip mi ata nagna kami ti sementeryo. Injak mo't amo nga deti kadok gayam mabubutong. Uray lang nga agpapakaasiso na gayam. Nakigtot isunal idi indiritsok suna iti sementeryo. Iti amo na at ako no aramidag kanyana. In your dreams. Isa rin gayam makikita yun na dati pagpagdan may sementeryo nagsit nga awan ti babalay nga medyo unaan ado ti babalay dita ay tani ibabaon ko dati kadwak gayam nga ag video tabaka no adat ti ma-video na nagaygayam tayo ngam awan mo't isuna mo't iti mabubutong gayam. Iso makikita yun ti palibot gayam niya mapanpansin nyo nagado nga silaw. Tagita paligko kaming gayam. Iso nga makita yo iti right side, ado ti babalay ni tagayam, tapos ti left side, ado mo't ti babalay, ngam babalay tinatay, tagita. Ado, ti silaw nga nakakabit iti gayam, iso nga nalawag, ngam jakam mo, at ti angkas ko mabubutong, namangmang lang gayam, at ibagbagana habang nagdadrive ti motor, ay na makauma, imbagana mabubutong. Ngam no nagado nga lalaki, nagturad iso na, ngam no ti rabi imagayam, kas ti pagnaam, uray lang nga lumamlami is ti ima na. Iso makikita yung gayam niya, nagado nga pansyon. Ay ta, paligko kami. Amuyo kami gayam, iso ti kami nga nagna, naas-asidad kami, paapan ije talipapa. Kumbaga dating sementeryo, kumbaga shortcut, bit ka lang makadanon, ije papanam nga talipapa. Ta ije kami gumatang, iti sidaan mi nga lamos gayam. Iso nga makikita yo, dagita ni nagadupay nga kay kayo. Nung si kamadamagot gayam, kayam magna dito sementeryo. Kayam, turturot mo tanakom mo. Madi kang mabutong tinatay, mabutong ka tinabiyag, taata na tayo nagpakita kanyam. Awan ti ko unda kanyam, di da kang hukutsyon. Kaysa di si sibiyag nga di pem ang magpakita kanyam tirabi ay na, baka dapay aramidin na kanyam. So nga detang gayam, nakaurwar kami di sementeryo, nadati kami barangay New Carmina, di Tacloban City. Adati kami ni nagadugang pabalayan, medyo nakaginhawa deti kadwakon. Imbaga nagaro di nakaruwar kami di sementeryo, ay nasalamat kuyang nakaruwartan. Iso nga madamdam magayam, makita yo, ijay talipapa nga pagdatangan mi tilamas. Dayta, paruwar kaming gayam, diba? Inyalagay min papapanan mi. Iso nga detan gayam ni makikita yo di lamas nga naka-display. Ada kada tilapia, bangus, burot, lamos baybay, tuna pa nga. Iso nga tiginatang me, aji lamos nga nalakalaeng nga lutuan, taag perito kami lang. So ay jay binayadan nan. Shout out yung mga vendors dito. After da jay gayam, tapan kami naglibot-libot biit. Ito'y sentro, ito'y syudad. Iso nga makikita yun ni Dayta ni Welcome Rotunda. At dapat iti, kumbaga, Christmas tree na nga nakakabil. Nagmayat, diba? Ay titi syudad ti Takurong, syudad ko daytoy, proud of ditoy. Tatagayam nakakita kami ti fruit stand, apan kami gumadang ti mangga, taano mayat matikaan mi dandama, syempre pilipilyak mo't pay ano niya mayat ang angutak pay, tay bagada gamin no at mangga nga nabanglo, ay jay kano tinasamit. Kaslamot ajay durian no nabangsit na imas. Ngam sa paliday jay panpanunutom nga nabangsit ken na imas pay. Agsubli tayo, mangga tigatangan mi, maringa durian. Iso day tagaya, makikita yun nagado nga prutas, ada bayabas, avocado, guyabano, ada pa iti, durian, langka, saba. Ngan nga ni malpas dito nga video gayam, haan nyo nga lipatan, nga i-share kan i-like. Daytoy nga video. Salamat ti pinagbuya yo gayam. Shout out ti mga gagayam tayo dita nga mga Ilocano.